Kuna watu wengi ambao tunakusanyika nao katika ibada, lakini unashangaa kwamba hawaoni kufanya kitu chochote. Yani wanaridhika tu kwamba kwa sababu niliingia ibada, tulitoa sadaka, nimeenda, anaona imeisha. Kama mtu hana macho ya kiroho, macho ya mioyo, hawezi kuwa mwenye tija katika ibada. Maana yeye haoni, akiwahi ibada, akichelewa, yote sawa. Atoe mchango wa harambee au asitoe, anaona yote sawa. Hasema nashukuru, harambee ilipita, mimi nilikuwa safari, jamani namshukuru Mungu, mlifanya wenyewe. Kwa kweli nashukuru, tuko pamoja, nimerudi, tunaendelea. Yani haoni kama yeye mchango wake ni wa muhimu katika jambo lile. Ndio nasikia mlienda kushuhudia sijui wapi, tunashukuru. Mimi nilikuwa naumwa wakati huo, nilikuwa tu nyumbani, najisikia vibaya na nini, lakini nashukuru Mungu nimerudi, tuendelee pamoja. Unapokuwa una macho, hauwezi kuona jambo lolote la muhimu. Ni moyo wako mpaka uwe unaona kwamba ibada ni ya muhimu mbele za Bwana. Mpaka unaona kwamba kumtolea Bwana ndipo kwenye baraka, ndipo tunafanya kazi pamoja. Yani lazima uwe na macho ya kiroho, utamtumikia Mungu sawa sawa.